Tagang tinhigayon, pangiay-kiay. Pagpakita, hinpagsuporta, han aton maanyag nga barangay Bato. An aton hinigugma nga Manoroy, han bunto, han oras, Honorable Manoroy Cho Ador. Pero naaral ako nayahin pasensya ha aton nga tanan, dara kayo sa luwat hiya nga Black Ribbon. Pero adi niya gintug-anan nga usa ka tawo nga pasasayawon pinaagin kuratsa. An iya usa nga masunod hapon siho an buntuhan oras. The one and only Honorable Barangay Captain o Barangay Kalaw, Honorable Romney Caspi. Ngan sasayawan ang papadisan rather hanaton mabaysay nasangko niyang barangay member o Barangay Bato, Honorable Ginilene Pomarios Mosende. Music Maestro. Ginoon tinatapuran niya, salit waray manggod pagkahadlok niya, baha bagyo inaatubang niya, at paginanoya inuna, at pag-intindi o ang pagpapaya, magkasing-kasing digod mapapara, himanuroy aton mantil higugma, lamli oras mabalik mata. Yato na, sige daw kita. Di mano napipitig lang mumurag sa kaupay pagkit ang sina sa libigan, ang kapadis ginaganahan. Yato na, sige daw kita. Sige na, ang kalupad handala, mga pinaura na sa handala, imanuroy ay kaupay kumurag. Okay, damo nga salamat Honorable Romney Caspi ngan sugadman han aton hinigugma nga mayor han buntuhan oras Manoroy Cho Ador. Thank you so